Siyazi ukuthi abaphathi benkampani lamafemi nesendaweni eningi abafowethu laba abadrive ama-truck kade bahlale bekhala ngoba lemsebenzi lefanga ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina inika abantu bokuhamba izathu zibambali esokuqala nje sibalekile ukuthi lo kuhamba akanamalungelo njengomsebenzi so kulula ke wena njengomphathi ukuthi umenze noma yini angasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile kunalawa avumelekile mayithi uyagula uyakhwehlela umxosha mawufuna ukumxosha akanalungelo lalutho nje angeke okazi ukujona i-union ahamba athola inyunyana ezommela ngoba akekho wasemthethweni kwayena so ilento ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashi abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efanele babakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokuhamba abantu bokuhamba ababasha ngani abaqashi angithi uhulumeni ke kunemithetho yakhona so ukuboshwa komqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi ayinkantolo ayejele uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeka azenzele into ayenzayo akufani ukuthi uzothi masiwenze lento kuthiwa mbohlala ejele ngaphakathi isigwebo sakhona nje bade ngisho ukuthi kufanele nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaleke kakhulu odiko zakhona samsana nawo esikwenza ukuthi abantu baqhubeka beloke beyenza ngicabanga ukuthi wonke ama-restaurant mawuthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona basebenza khona ema-restaurant osisi bethu nobhuti bethu abakwazi ukuthola umsebenzi ebalekile ke umsakazi engiphathe kambi mina ngoba hayi ngoba nakho ngiqhuquzela ukuthi abantu bangazwani behlele ezweni kumele abantu bazwane behlele ezweni kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngongekho emthethweni eSouth Africa nayo inkinga esiba nayo kusamaphoyisa mayifika la muntu afika applyele ukuthi ucela athi anikezwe imvumo ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile ubalekele into ethile ufuna ukubulawa ngekhathi applyile uapplyela ku Home Affairs abese yalinda bese yafika amaphoyisa nomkhwanazi bamfunisa amaphepha athotha akawa na amaphepha ngoba Home Affairs akwamphendula siyambopha mayisefika enkantolo abashushisa bakwazi ukumshushisa ngoba ufika lapha namaloya akhe athi nayi proof ukuthi sali no Home Affairs ukuthi asiphendule sefuna dedele abuyele emgaqweni lihlangane naye iphoyisa limbophe futhi ahamba enkantolo athi uyamshushisa umshushisi ilo yakhe ithi sali no Home Affairs abuyele emgaqweni sinaleyo nkinga ke inkulu esinayo njengoba ubabona sibaqoqa nje bemaningi ofuna ngelilanga uze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisibonise ninabe begelwa amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa ke manje bangaki and masiyabheka ukuthi kulabo abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi ngoba nje sinaleyo nkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angacross